Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah, amma ba'du, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatly jekeler, barыңыздарdy Büyük Ramazan ayının akırkı 10 gündügü tügöp baratışı jana akırkı Kadir tünü menen çın жүрөгүмдөн куттуктайм. Ramazanды ömüründe birinci жолу tutup жаткандар үчүн, орозонун бүтүшү алар үчүн сый, той болуп жатса, жашоосу Рамазанга айланып калган момун мусулмандар үчүн чындап бүгүн алар үчүн кайгы жана ый. Андыктан İslam alimleri "Mahlen ya Ramazan, ey Ramazan, birazga güte turçu. Men birazdan keyin erteң anan ibadat kılam dep жүрүp senin çıga turganыңды taptakır sezbeptirmin dep ыйлап аткандар ого эле көп бүгүн. Аттең ушуларга окшоп başından ele Ramazan'da tutsam, uşularga koşulup, menin de tutkan orozom bugün bütüp kalmak eken de dep, alakanın çağ böküngöndür, çetten tavaladı. İlk Ramazan ayı baştalgandan beri, seriyaldan, uşaq ayın imişten kolu boşoy, bir otolu жүрөгү, Nurdanganın oruna kayra karangılaşıp kalgan 11 ayda oşonday kap-karangı ötkürө turgandar arabızda çok emes. Ilk Ramazan ay baştalgandan başlap Kur'an baraktap, hatim kılıp, zikir kılıp, jupunu bolgonu menen Allah'tan aldığındagı soğuk munarasın biyiktetip koygonlar bizge bilinbegenden Allah Taala kalar malım. Hem oşol ibadat kılıp, men bıyılkı Ramazanda çındap, uyalbayla aytayın, özgördüm degenler bolsa, anda kol götürgüle. Men özgördüm degiler. Men çındap ele özgördüm. Mende momday jaman adat barlarını taştay kaldım degenler kötörgüleçi kolandı göreyinçi. Maşallah. Maşallah. Çında böyle özgördüңөр mü? Taң kalып atam. Allahu akbar. Em uşul özgörü boyunca jaşayбыз inşallah. İnşallah. Elhamdülillah. Allah'ım razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk Ramazan ayının ayağında bir tün var. Kadir tünü. Kim amdan kur kala turgan bolsa, bütündey jakşılıktan kur kaldı degen. Sizler bugün oşol jakşılıklardan kur kalbayın dep atayın, vakit korotup, atarıtıp, kadam taştap keldiңiздер, barыңızlardan Allah'ım razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi u'taqa fi kulli yevmin ve leyla. İlk Ramazan ayının gündüzgü gününde de, tünkü ubaktısında dağı Allah Taala yer betindeki momun musulmanların denesini tozoktan munapıs kılıp boştandıkka çıkarat. Tozokuluk dep atalıp kalgandırdı dağı beşlik dep jasat jana jarıyalaydı. Bul ar gün tünü menen. İlk Ramazan aydan başından ayağına çeyin. Likulli abdin minhum da'vatun mustajabe. Ar bir mumun musulman ayal erkek orozonu kadırlap ile sıylap urmattap tutkan insandın
дуа, тилек, ой, мақсаттарының ешбірі қайтарылбай қабыл болады дейді пайғамбарымыз. Ошондай қабыл болған дуаңыздар, бейіштік болушыңыздар менен чын жүрегімнен құттықтаймын. Анда сөз башынан болсын. Бүгінгі менің сіздер менен азымолақ өткөрө турган сабагымдын темасы бейіштік миллиардерлер деген. Бейіштік миллиардерлер. Миллиардтаған ақчаларды, қазынаны басып, қамтып, көзін май басып қалғандар шеттен табылады. Бирок бейіштік миллиардерлер чамда, алар сейрек кездешет. Мына ошол аламда сейрек кездешкен бейіштік миллиардерлер, мына бүгін ушул сабакта отургандар, жана биздин сабагыбызды түз көрүп катышып аткандар. Аллахым разы болсун. Кана угуп көрөлүчү ким экен? Бүгүнкү кадыр түндү өткөрүүнүн жолу. Эгерде Аллах Таалам кийинки ыйык Рамазан айдын орозосуна жеткирип калса, анда ошол бүгүнкү сабакты колдонуң. Колдонуң. Үмүткөр бендебиз, Аллах Тааладан сураналы, пайгамбарыбыз деле Мухаррам айын, анын орозосунун сообун, фазилетин сахабаларына жеткирип буйурса, кийинки жылдын Мухаррам айына жетип эле кала турган болсом, анда Мухаррам айынын 9-чу күнүнө 10-чу күнүн кошуп орозо тутамын деп үмүт кылган. Келечектен үмүт менен жашаш керек. Пайгамбар кийинки жылдын Мухаррам айына жетип эле кала турган болсом, 9-ун жалгыз эле тутпай, 9-чу күнүн 10-ун да кошуп, ошондо 2 күн удасы менен орозо тутам деп ниет кылган. Жашоону үмүт кылган пайгамбар. Бирок бенденин эңсөөсүнөн Аллах Тааланын каалоосу өйдө жогору турат. Пайгамбар кийинки жылдын Мухаррам айына жетпей Аллахтын алдына сапар тартып кетти. Биз да үмүт кылалы. Аллах Тааладан сураналы. Я Раб, кийинки ыйык Рамазан айга да жеткир. Быйылкы Рамазан айда жүзөгө ашыра албай калган эң мыкты иштеримди мен ошол Рамазанда жасаймын. Быйыл жаңа гана кирип, жаңа гана түшүнүк алып атканыма байланыштуу кичине аксап калдым деп Аллахтан сураналы. Ошондой кылабызбы буйурса? Анда угуп турам. Салли кулля лейла ракатайн кыямал лайл би-100 ая. Рамазандын ар түнүндө таравих намаздан башка сухур мезгилинде 2 рекет тахажжуд окуң. Көп дебейин, 2 рекет. Көп оку десең, дагы түшүк. Оор келишин кебириктерге. 2 рекет. Бирок 1 рекетинде 100, 2-нчи рекетинде 100 аят кошкудай болуң. 100 аят. فإن وافقت صلاتك ليلة القدر كتب عند الله تعالى من القانتين يوميا لمدة 84 سنة. Эгерде сиздин ар түнү окуп жаткан 2 рекеттүү тахажжуд намазыңыз кадыр түнгө дал келип кала турган болсо, анда колуңузду чаап сүйүнө бериңиз. Сиздин ошол күнгө окуган 2 рекет намазыңыздын өзүнүн эле сообу 83 жыл 4 айлык ибадаттын сообуна тете. 2 рекет намаз окушуңуз менен сиз 83,5 жыл тынбай намаз окуган сообун алып атасыз. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнүнө Аллах Таала кадыр түндү жашырып койгон, катып, бекитип. Андыктан ошого туш келиш үчүн акыркы 10 түндүн баарын ибадат менен таңаттыр деген да. Бүгүн дагы бир жүзөгө ашырып көрөлү. Же намазыңыз бар экен. Эч курдесе 2 рекет тахажжуд окуң. Сиздин колуңуздан келет. 100 аят кошо албасаңыз дагы
4 аяттуу Ихлас сүрөсүн 10 жолу кошсоңуз 40 аят болот. Биринчи рекетине 10, экинчи рекетине 10 жолу кошсоңуз 40 аяттан 80 аяттуу кошо аласыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Мен кама би 100 ая кутиба минал канитин ва мен кама би 1000 ая кутиба минал мукантирин" садака Расулуллах. Kim 100 ayat menen namazın bütürse, Allah'ın alında en ibadatçıl dep yazılat. Alemi kim 1000 ayat menen namazın bütüre turgan bolsa, anda dozoktan kutuldu degenlerden katarına koşulat. Bugün oşonday bir hareket kılıp göröylü. Birinci reketine 10, jolsa 20 jolu İhlas'ta koşuyorsunuz. Ekinci reketine 10, jolsa 20 jolu İhlas süresini koşuyorsunuz. Ekili reket boldu. Andan akşam okusanız kıynalıp kalışınız mümkün. Başka da ibadatlarda kılışınız gerek. İkinci sabak. İqra kulle leyle suratel İhlas 3 marrat. Akalle 3 marrat. Ar tünü, jolsa ar günü İhlas suresini bolbodu degende, en az degende 3 jolu okuganga adattanın. Siz ar namazın arkasından okup atasızda to'g'rimi? Ar namazda 3'ten, 10'dan, 15'ten, 30'dan, 50'den, 100'den okup atkanlar var aramızda. Bu yerde en az bol degende 3 jol okun. فَاِنْ وَافَقَتْ قِرَاءَتُكْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ كُنْتَ كَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَامِلًا يَوْمِيًّا لِمُدَّةِ 84 sene. Eğer de uşul okup jatkan, İhlas okup jat, 3 jol okup jatkan adatınız Kadir tüngele dal gelip kala turgan bolsa, anda siz tınbay 83 yıl 4 ay İhlas süresini okuganda sevap alasız. Birok 3 jol oku, İhlas süresini 3 jol oku, emnege tetele al, emnege barabar ele. Kur'an'dı başından ayak hatim kılganga. Demek siz 83 yıl 4 ay tınbay hatim kılganın soğunu albatasız. Bugün oşendip göreyle. 3 jolu dese 3 jolu emes. Alыңыз жетişince 10 jolu, 20 jolu, 30 jolu, 40 jolu. Emnege siz atağınızga arnay albaysız. Emne üçün siz apağınızga arnay albaysız. Bizde uşunday bir adat var. Kur'an'da arnayt dese, bul markumdarga gana arnalat dep düşünet da. Orup jatkan apabızdın, orup jatkan ejeňerdiň, siňdiňerdiň, erkekler karındaşının, ejesinin, aga-ini işi kılıp aytor, uşulardın ısımından da, uşulardın ordunan, atından da Allah Teala men İhlas süresini okudum. Azırkı okuğam İhlas süresini 10 jol okuganımdı, anı apamdın atынан kabul kıl. Azırkı okuğan 10'du atamdın atынан, amunu siňdimdin atынан, ana tigini ejemdin atынан dep okup koysanız buna bugün. Sizde şans, mümkünçülük var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Eyaciz ahadukum en yaqra fi leylet ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن صدق رسول الله." Peygamber aytdı. Ar biriňer töşöňörge gelip jatarda Kur'an'dın 3'ten 1 bölügün okup jatalbaysıňarby? Kur'an'dın 3'ten 1 bölügün okup jatkıla eşkur dese dediler sahabalar aybay oor görüp ya Resulallah kimdin alı jetet Kur'an'dan 3'ten 1 bölügün okuganga. Anı okup bütküjekti taňatyp ketip bartpayby dedi. Peygamber aytdı. Jok, düşüngen joksuň. Kul huvallahu ahad. Estağfirullah. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuwan ahad. Bir jolu okup koyuňuzdun özü Kur'an'dan 3'ten 1 bölügün okugan menen bir değil. Eçku dese bir jolu okup jatdy atat. 3 jolu okup uktap kalsanız, töşöňüzge gelip jatkanda da hatim kılıp uktap atasız da sizdey baktılı insan yok. Egerde azır 3 jol okuy turgan bolsaňyz, anda siz 83 yıl 4 ay tınbay Kur'an'dy hatim kılgandyn soğun albatasız. Maşallah. Maşallah. Kanday sonun ibadatın iyisisiz. Dağı bir sabak. Qiraat-ı Xavatim Suratul Baqara. Kur'an'da 2. nomerdeki Baqara suresinin en ayağı var. Baqara suresinin ayağı köpçülük okuyalat. Kitap paraqtap. Köpçülüğü jattap algan. Barıňızlar nesingizlerde bar.
Estağfirullah. Lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ayağına çeyin. Kim uşul Bakara suresinin ayağındağı kıska ayatты daim okup tursa, daim okup jürse, fa in wafaqat leyletel qadr faqat kutiba laka 30.000 leyla. Eğer de sizdin uşul Bakara suresinin ayağın okup jatkanыңыз Kadir tünge dal gelip kala turgan bolsa, anda bile beriniz. 30.000 tün uşul süreni okuganda sevapka ие bolasiz. 30.000 tün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Okup durun emne dedi eken. Men qara'a hataynil ayetayn min ahir suratul Bakara fi leyletin kefatah. Peygamber aytdı. Bakara suresinin en ayağındağı 2 ayattı. Biroq uzunroq değil mi? 2 ayat dese, jattap koyam dep degen oturat hazır. 2 ayat. Biroq biraz uzunroq. Kim uşul Bakara suresinin ayağındağı 2 ayatı daim okup jüre turgan bolsa, Allah Taala anın 2 dünyelik işin özü жетиштүү kılıp koyat. Жетиштүү. İbadatı da жетиштүү. Jaşosu da, siz aytkan Subhanallah degen bir Subhanallah'ta Allah Taala milyonga kabul alıp koyat, жетиштүү kılıp. Siz aytkan bir Elhamdülillah degende Allah Taala balkim milyardga kabul alıp koyat. Ankeni siz uşul ayat okugandığınız üçün kefatah жетиштүү kılıp koyam dep atat. Mana şonta mıneki hazır. Bir ile jol okusanız 30.000 jolu okuganday bolup atasız. 30.000 jolu. Emnege? Ar bir tünge 1000'den sevap berip atat sizge. 1000 jolu. Ramazandın başında misалы başından başlap okup kelatkanday bolup atasız. Hazır bugün okun şunu. Bugün okun. Ramazandın başından ayağına çeyin okuganday sevapka ие bolasiz. Ramazandın başından ayağına çeyin okuganday sevapka ие bolasiz. Maşallah. Kanday sonun ibadattın iyisisiz. Daha bir sabak. Tasaddaq kulle leyle bicenih vahid fakat. فإن وافقت ليلة القدر كنت كمن تصدق يوميا لمدة 84 سنة. Ayrıkça Ramazandın tününde hazır şu. Başından ayağına çeyin Ramazandın tününde kayrımdуулuk kılgandı adatка aylandırın. Emi mындан keyin жашооңузda. Başka Ramazandan başka aylarda gündüzü kayrımdуулuk kılganга adattanın. Ramazandın tününde kayrımdуулuk kılganга adattanın. Egerde sizdin kılgan kayrımdуулугуңуз Kadir tüngele dal gelip kala turgan bolsa, anda siz 83 yıl 4 ay kayrımdуулuk kılganda sevapka ие atasız. 83 yıl 4 ay. Bir son berseniz dağı, bir tıyım berseniz dağı kayrımdуулuk. Bugün ıyık Ramazan aydın akırkı tündörünün biri. Bugün taňattırabız inşallah. İbadat kılıp, Kur'an okup, namaz okup, sajda kılıp, Allah Taala'dan jalınıp, jalbarıp. Kayrımdуулuk kaysıl? Bilesizmi kayrımdуулuk? Kayrımdуулuktun en jakşısı kaysıl ekenini aytıp bereyim sizlerge. İslam alimdari aytат. Jakşı bir kayrımdуулuk var. Alem ne dese? Ta'lim jahil ve iqalu gafil. Afdalu sadaka. Kayrımdуулuktardın en mıhtısı al emne dese nadanga sabak berүү. Nadanga sabaksızga değil misalı? Malumatı yok misalı. Namazdan malumatı yok. Ramazandan malumatı yok. Hicaptan malumatı yok. Aytır oşunday. Oşunday malumatı yok adamga kiçine olsa da bir şilteme verip sabak berip koysanız anda en mıhtı kayrımdуулuktu siz kıldınız. Ve iqadu gafil
бейқапар, қапілет, адашып жүрген адамды қоқи момындай қылбағын, мұны ол арам. Мысалы мінеке, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. Jabir radıyallahu anhu'dan rivayet. Jabir Peygamberden rivayet kılıp atadi. Peygamberimiz sol golungar menen tamak jebegile. Antkeni sol gol menen şeytan jeyt dedi. Bunu kim aytып atadi? Peygamberimiz aytты. Sol golungar menen tamak jebegile. Mına uşul kapilet kaydiger yaşap жүрген адамга бүгүнкү берген сиздин сабагыңыз. Болды, мындан кейін оң қолың менен тамақ жеп қағылайын дешіңіздің өзі, біреуге үйретіп қойшыңыздың өзі. Ең мықты қайырымдылық. Ең мықты қайырымдылық. Азыр кімдір біреуіне телефоннан чалып, жазып, SMS жөнөтүп, дуаларыңды, орозоңды, тилегиңди Алла Таалам кабыл кылсын, орундатсын, Алла Таалам сенин күнүңдү кечирсин деп жазып койшуңар. Же болбосо ошого дуа кылышыңардын өзү чоң кайрымдуулук. Өтө чоң кайрымдуулук. Мына бүгүнкү мисалы дасторкон бетиндеги дүйүм тамакты кимдир бирөө чыгарды албетте. Атайын Аллах Тааладан сооп үмүт этип, не бир окумуш мыкты инсандар. 83 жыл 4 ай кайрымдуулук кылган соон алат. Ошондон кээ бир акылмандар Рамазандын башынан аяғына чейин мен кайрымдуулук кылам, мен ифтарлык берем дегендерге жол коюп, мейли, бүгүн сен, эртең сен, бүрсүгүнү тиги болсун деп баарын бөлүштүрүп, ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнүндөгү так түндөрүн баарын өзүнө жазып коет экен. Муну түн меники, эртең сеники, тиги түн меники деп так түндөрүн баарын өзүнө жазып коет экен. Эмнеге? Ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнүндөгү так түндөрдүн бүт баарын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деген? Кадыр түн жашырылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Таала кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 түнүнө жашырып койду деп атат. Андыктан 10 түндүн баарын бирдей өткөр. Бирдей өткөр деп атат. Кече 26-сынан 27-сине өткөргөндөр болду, биздики 83-4 ай болду, калганыкы жок деп атышкандыр балким. Жоқ. Аяғына чейин бүгүнкү мына күтүп отургандар Аллах разы болсун. Эртең эң акыркы. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай деп атат. Рамазандын башынан аяғына чейин, ар түнү Аллах Таала тозокулук болуп калган момун мусулман бенделеринин денесин тозоктон мунапыс кылып бошотот. Кадыр түнү Рамазандын башынан кадыр түнгө чейин канча адамдар бошотулса, дагы ошончолор бошотулат деп атат. Ал эми Рамазандын акыркы түнү болсо, Рамазандын башынан аягына чейин жана кадыр түнү канча момун мусулмандын денеси тозоктон бошотулса, Рамазандын аягында дагы ошончо бошотулат деп атат. Эртеңки бүрсүгүнгү түндөр биз үчүн ең ақырқы көзге басар, көздің қарайгенде болған ең қымбат, ақырқы шанс, ақырқы мүмкіншілік. Кейінгі сабағымыз. Мен қала ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин қадир. Ушул сөзді білеміз бе? Көпчілігіміз білеміз. Ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин қадир. Ушул сөзді дейді. Кадыр түндө, ар түнү, Рамазандын түндөрүндө, күндөрүндө 100 жол айтканды өзүңүзгө адат кылың деп атат. Басып жүрүп айтасыз мунучу. Ашканада басып жүрүп, ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамд ва хуа ала кулли шайин кадир. Көп айтасыз иншалла. Fa in wafaqat laylatul qadr kunta kaman a'taq 300,000 raqaba. Allahu akbar. Kim деп атат ушуну? 100 жол айтса, мейли 10 мүнөттө айтың, мейли 20 мүнөттө айтың, мейли жарым саатта айтың. 100 жол айтсаңыз, Аллах ыраазылыгы үчүн 300,000 кулду өз акчаңызга сатып алып, азат кылып бергенден соң аласыз деп атат.
Bul hem kul elөөчүлүк doğruda kuldardın baası. Hazır kul elөөчүлүk yok da misалы. Emi uğup durun. 300.000 kuldu satıp alıp boştanlıkka çıkarganı soğun alasın. وَالرَّقَبَةُ الْوَاحِدَةُ تُعْتَقْ مِنَ النَّارِ Eğer bir ile kuldu satıp alsa, satıp alıp azat kılıverse, olsa satıp alıp azat kılgan kişi al tozaktan kutuldu, beyiştik de esepteledi. Mesela Hazreti Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu kimdi satıp algan birinci? Hazrat Bilal'di satıp algan meke. Hazrat Bilal'di satıp algan. Andan da başkalar satıp algan üçün de azat kılıvergen. Karabayız bu kanday mıқты soğuklarga жетişip atasız. Akçabı sarptalbaydı. Uaqtımız sarptalat boldu. 20 minut 100 yıl aytıp koyasız. 100 yolu. Liqavli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü dalil keltirem. İyi uğup durun. Eyyümemri'in muslimin a'taqa imra'an musliman istenqadallahu bi kulli uzvin minhu uzvan minhu minen nar. Qaysi bir musulman dağı bir musulmandı kul erüçülükten kutkarıp satıp alıp azat kılıp jibere turgan bolsa, ar bir müçesine satılıp alıngan kuldun ar bir müçesinin barabarına satıp algan kişinin müçelerini barın tozaktan boşatıp jiberet dep atat. Allahu akbar. Demek bir kuldu bütün satıp alıp bar sen azatsın dep boşatıp verse, demek Allah Taala dagı uşul kul satıp alıp azat kılgan insandı sen de tozaktan boşatıldın dep atat. Emnege? Ankeni tigi kuldu bul kişi insanga kulçuluk kılıudan satıp alıp Allah Taalaga kulduk kıl dep boşatıp verip atat da. Düşündüre aldın mı sizge? Bolgonu 100 yol aytasız. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Buğa çeyindile jattap kelgensiz. Buğa çeyindile aytat edeniz. Uşu sözlerden en faziletlisi negiz uşul ıyık Ramazan ayda. Egerde bir tüyüşüңüz bütpöy atsa, bir tüyüşükö kavılıp kaldınız değil. Egerde bir insan katı bir oor tüyüşükö tuşuğup kalsa, egerde oşol tüyüşükten kutulğunuz gelse, anda Peygamberge salavat aytın. Lama mata al-imam ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Allah öz mehrimin alsın. İmam Şafii bir gün köz yumup Allah'ın aldına sapar tarttı. Kim? İmam Şafii. Ra'ahu tilmidun lehu fil manam. Bir günü anın en yakın şakirti, ustazı İmam Şafii'ni tüşünde gördü. Fekale lehu ya imam. Anı menen şunçalık jılı uçuraştı. Salam ayttı. Kucaktaşıp kadimkidey köküröktör köküröke tiyip kerek bolsa İmam Şafii'nin denesindeki burkuragan mıhtı jıttı al, jıttagan sıp ketti. Tüşünde. Anan ey imam, ey ustaz. Ma sana'allahu bik. Allah sizge kanday mamile kıldı. Aytınçı, biz sizin eteğinizde karmap, sizin izinizden basıp, oğuzunuzdan bermet bolup tөгülgen nasihatlarınızdı, koluğuzdagi kalemsap menen ak barakты toltura жазat elek. Siz aytkan Peygamberin hadisi, kudum ele Peygamberimizni canınızga alıp kelip koyganda kılıp süyleyt elеңiz. Şunday mıқты qoomdu tarbiyalagandыгыңыз üçün Allah sizge kanday mamile kıldı. Wallah laqad ghafarallahu li ve rahimani ve zuffani ila'l cenneti zuffa. Subhanallah. Allah'tan atı menen ant içip aytam deyt İmam Şafii. Şakirtine tüşünde söylep atat. Allah'tan atı menen ant içip aytam. Allah menin günömdün barın keçirdi. Ayttı özüme. Menin günömdün büt barın geçirdi. Ve rahimani. Meni öz merimini aldı.
öz ırайымына чумгып, ороп koydu. Ozaffani ilal cenneti zaffa. Meni жаңы үйленген жигиттей кылып, той түшүргөнсүп, ушинтип, шан шөкөт менен бейиш тарапка алып кирди ушинтип. Шан шөкөт менен. Жаңы турмушка чыгып аткан кыз, жаңы үйлөнүп жаткан жигит кыйладан кийин деле эскерсе, ошол тоюн эскерсе. Ушул жердегилер азыр. Турмушка чыкканына 10 жыл, 30 жыл болуп калса, турмушка чыккан күнүңүздү айтып бере аласызбы десең, өзүңчө эле кудуңдай калат. Айтып берейинби деп. Анткени ошол жаш кези, эң мыкты, шан шөкөт, ал той өзүнчө элес, аны кайталап элестетип болбойт да. Имам Шафии айтып жатат, Аллах мени жаңы үйлөнгөн жигиттей шан шөкөт менен, ушунчалык сый урмат менен, бейишке ушундай кылып салтанат менен алып келди. Факалла. Бимаза я имам, я устаз. Эй имам, кайсыл кылган жакшылыгыңызга, же болбосо кайсыл кылган кызматыңызга түшүндү сурап атат. Факал. Бима кетебтуху фи awwal kitab ar-risala. Шакирт, Рисала деген китептин башына жазып койгон жазуу себептүү эле мени бейишке киргизди деди. Аллаху акбар. Рисала деген китептин башына жазган жазуум себептүү. Аллах мага ушундай мамиле кылды. Күнөмдү кечирди, ырайымына алды, бейишке ушундай эң мыкты шан, шөкөт, салтанат менен алып келди ушинтип. Суммантахат ар-ру'я. Шакирти ушул жерге келгенде чочуп ойгонуп кетти. Баарыбыздын түшүгүбүз ушундай болот да. Баарыбыздын түшүгүбүз ушундай болот. Жетейин дегенде чочуп кетесиң. Интахат ар-ру'я. Түш токтоду. Ойгонуп кетти. Бирок шакиртинин зиректиги Рисала китебимдин башына жазган жазуум менен Аллах мага ушундай мамиле кылды деп атат Имам Шафии. Фадахаба тилмид иля мактабати. Шакирти ордунан туруп, даратын алып, китепканага чуркады. Рисала китеби деп келип алып, барын бирден алып, акыры Рисала китебин тауып чыкты. Рисала китебинин башын биринчи эле барактаганда فوجدت في مقدمة الكتاب كتابتن باشنداغı жазууну караңаны. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل وسلم عليه ما غفل عن ذكره الغافلون. Жазган сөздү караң. Аллахым Мухаммад пайгамбарга зикир кылгандардын зикиринчелик салават болсын. Аллахым Мухаммад пайгамбарга ага салават айтпаган адамдардын санынчалык салават болсын деп жазган экен. Жөн жазып койгон, бир эле салаватын экен. Имам Шафии китебинин башына Аллахым Мухаммад пайгамбарды эстеп ага салават айткан адамдардын санынча жана алардын айткан салаватынын санынча салават болсун. Аллахым Мухаммад пайгамбарга салават айткандан кайдыгер адашып жүргөн адамдардын санынчалык салават болсун деп жазып койгон экен. Ушуну менен бейишке кирдим деп атат. Бул жердеги эжеке мен 20 000 жолу салават айталам деди. Мындайды ер жүрек адам айтат. Андайды пайгамбарды сагынган адам айтат. Андайды пайгамбарга куса болгон адам, пайгамбарды жакшы көргөн, сүйгөн адам, кыяматта пайгамбардын жүзүн уялбай тиктейин. Я Расулалла, эй Аллахтын элчиси, мени тааныдыңызбы? Бу кишини тааныдыңызбы? Бул мен атам да деп атасы менен апасын тааныткысы келген адам 20 000, 30 000 салават айтам деп коркпой айта алат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ким мага салават айтса, анын айткан салаватын мага алып келип угузуш үчүн Аллах бир периштени өкүл кылып коет.
Al периштемага үммөтүмдүн айткан канча салаваты болсо, барын алып келип мага угузат. Ey Allah'tın elçisi, sizge balançının oğlu balança, balançanın kızı balança salavat aytты деп, sizdin de ısımınız atağınыздın ısımına koşulup aytılады. Salavat aytpagan atağınız menen apаңызды, siz salavat aytуу menen paygambarga alardı tanıştırıp koyasız. Subhanallah. Salavat dese kebirkiler başka nerseler söyleyip. Salavat degen Teşahhud, at-tahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Namazdagi teşahhuddan keyin kelip okula turgan iki salavat var. Bilebizmi şunu? Uşul iki salavatты эле окусаңар болду. Утук сиздердики. Силер азыр пайгамбарга салават айтам деп дүниедеги эки дүние бакыт жашоосун камтып алган. Курандын арабчасы дагы кыргызчасын aldı. Kimdir biri aldı? Beleki aldı da. Beleki aldı. A biri elestetkile. Peygamber men salla aleyye salaten sallallahu aleyhi aşra. Sadak Resul. Peygamber aytar. Kim maga bir jolu Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kemen sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bir jolu Allah'ım Muhammed paygambarga öz merimingdi tökkün dep Allah'tın merimin maga tilep berse bir jolu dep atat. Paygambar aytып жатат. Maga Allah'tan bir merim tilep bergen, salavat aytkan ümmötüme Allah Taala saga menin 10 merimim bolsun dep jadırıp koyat. Siz paygambarga bir salavat aytkanda Allah sizge 10 jolu salavat aytıp atat. Allah sizge kança jolu salavat aytты? Allahu Akbar. 10 jolu salavat aytıp atat. Allah Taala. Kim Allah? Kim? Allah jaratuvchubuz. Joktan bar kıluvchu. Jalınsak keçirүүчү, soransak berүүчү, tozokton kutkaruuchu, beyişke kirgizүүчү, ayыбызды жашыруучу, rızkı berүүчү. Kançalık günö kılsak dele, bari uşul benden bir gün men jaka gelip menden keçirim sorayt dep kütүүчү. Rabbimiz. Ey kagılayınдар. Bir jolu paygambarga salavat aytsak, Allah kança jol salavat aytat eкен? Uşul üçün dele salavat aytsak bolboyt bele. Uşul üçün dele salavat aytsak bolboyt bele. Emi muну ол жерде бирөө турат да. Siz ne ol yerdesiz? Degene şıva atасыз da. Şıva atасыз. Şunçalık ayt, okusaң, aldın arka betin, ар жақын, meni қарасаң, деп алып, бетini өзүңөргө каратып алып сүйлөйсүң, арка келечи. Жақын болон, эки жат карап мынтип. Эч ким укпаса деле. Ушул жаныңардагы тетигини ушактап берсең, ар бир ушагыңа 10 сомдон берем деп эч ким айта элек го силерге. 10 сом бере элек али силерге. 10 сом. Адам баласын аркасынан ушинтип сүйлөгөнүбүз үчүн 10дон күнөөгө батып атабыз, 100дөгөн, 1000деген күнөөгө батып атабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды мактап, даңазалап, Аллахтын мээримин пайгамбарга тилеп берсек, Allah bizge salavat aytıp atат. Allah salavat aytıp, kagılayınдар, Allah salavat aytıp atат. Allah qaysı bir insanga mээримин түшүрө турган болсо, аны эч качан тозок азабы менен азаптоо үчүн бир билгиле. Allah kimge mээримин төгө турган болсо, аны эч качан тозок азабы менен азаптабайт. Эрте менен жумушуңарга бара жатып, 200-300 жөн айтып коесуңар да. Jön aytып koysunlar. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bismillahirrahmanirrahim. Dağı şimdi. Jön aytып koyasın. Eğer de kim istiğfar jana salavat menen gönüp kala turgan bolsa, al aşıkça sözlerden bürüsünde okusu kelbey kalat deydi İslam alimdары. Aşıkça sözlerden. Alaşça sözler. Kanday sözler dese İslam alimi aytıptır. Yaşın kançada, kayaktan gele jatasың,
Kayakka baratасың, kayактык болосуң, kimden улусуң, kimden кызысың дегенди уккусу келбейт экен. Бул өзү жакшы эле сөзбү өзү. Ушундай жакшы сөздү уккусу келбей калат экен. А беркиндей ушак, айың, имиш, жала, жана балаларды такыр уккусу келбей калат. Ким эгерде тилин истигфар жана салават менен көндүрүп кое турган болсо. Дагы бир сабагыбыз. Улантабыз эми сабагыбызды. Жакшылап угуң. Мен кала Аллахумма гфир лил муъминин вал муъминат. Болгон ушул. Аллахумма гфир lil mu'minin wal mu'minat. Manisi Allah'ım dünya yüzündeki mu'min erkekler, mu'min ayallar. Aların tirülerin de, markumların da günösün geçir dep Kudaydan sorasanız, Kudaydan soransanız. Fa in wafaqat laylatul qadr. Eger de sizin aytkan uşul duanız Kadir tünge dal gelip kala turgan bolsa, anda fakat kutibe leke 60 milyar hasana. Anda siz için 60 milyard soğup yazıladı. Şonun için men sizlerge baya 5'lik milyarderler dedim.